Археологхэмкӏэ Адыгеир чабэ, япшӏыкӏубгъонэрэ тӏокӏынэрэ лӏэшӏэгъухэм язэблэкӏыгъо тишъолъыр ичӏыналъэ зыушэтыгъэ шӏэныгъэлэжьэу Веселовскэм къыщегъэжьагъэу непэ къызнэсыгъэм зэпымыоу археолог зэфэшъхьафхэм зэман-зэманэу зэблэкӏхэзэ тиреспубликэ ӏоф щашӏэ. Мары мы уахътэми дэгуакӏо гъэхъунэм щетӏэх. Ушэтынэу зэхащагъэхэр ухъумэн къэгъэнэжьын нэшанэ яӏ. Проводим охранно-спасательные работы под строительство дороги на Дегуа-Кадаховской поляне. У нас будет исследовано 16 объектов. Уашъхьэхэм ятӏэн мазэ хъугъэу уж итых, мы уахътэм ехъулӏэу щаушэтыгъ, ахэр бзылъфыгъэ къэхалъэу къычӏэкӏыгъэх, ӏэлъынэхэр, тхьакӏумпылъхьэхэр, пшъэрылъхэр, бгырыпх ӏахьхэр, чъыӏухэр къагъотыгъэ пкъыгъохэм ащыщых. Зэкӏэмэ анахь уасэ зиӏэр бзылъфыгъэ паӏом игъэдэхалъэу къагъотыгъэр ары. Дышъэпс зэгъэшъогъэтыжьыным ар хэшӏыкӏыгъ, пэӏошъхьагъым игъэкӏэракӏэ пкъыгъоу ар щыт, тхыпхъэхэр зыхэуӏулӏыгъэ мэзэныкъо ышыгу тет. Металлическое навершие тканевого головного убора, да, из тонкого серебра, и, значит, на конце этого навершия располагался такое несомкнутое кольцо в виде лунницы или полумесяца. Это, на самом деле, находка редкая, потому что не так часто сохраняется вот навершие головного убора, который принадлежал, значит, Черкешенке. Тишъолъыр пштэмэ ятӏоу мыщ фэдэ дышъэпаӏо чӏым къычӏахыгъ. Апэрэр илъэсишъэрэ тӏокӏрэкӏэу зэкӏэӏэбэжьмэ шытхьалэ пэмычыжьэу Веселовскэм къыщыгъотыгъагъ. Непэ апэӏогъэ дэхалъэр Бытырбыф дэт Эрмитажым чӏэлъ. Ари джырэкӏэ къагъотыгъэ пэӏуашъхьэри азы уахътэм ашӏэгъагъэхэу шӏэныгъэлэжьхэм къыхагъэщы, япшӏыкӏутфынэрэ лӏэшӏэгъухэм ячӏэнэу алъытэ. Зэрэхъурэмкӏэ илъэс шъитф ӏэпэ-цыпэ пкъыгъор ятӏэм хэлъыгъ. Пэӏуашъхьэр ашӏохьалэмэтэу археологхэм алъытэзэ ар къызкӏахыгъэ ӏуашъхьэм ащ нахь гъэшӏэгъуагъэхэри къыщагъотыгъэх. Дышъэӏуданэхэр ыкӏи шэкӏ такъырхэр чӏыгум ыухъумагъэу къычӏэкӏыгъ. В погребении у нас еще находятся следы тканей с элементами золотых нитей, но это, скорее всего, была не шапка. Это, скорее всего, был какой-то либо элемент костюма, либо погребального савана, либо чего-то такого, что тело завернули, причем его похоронили. И там ткань сохранилась как раз за счет наличия вот этих золотых нитей. Къагъотыгъэ бзыхьаф такъырхэр зыр къэтабэу адрэр парча зыфаӏорэм фэдэу шӏэныгъэлэжьхэр егуцафэх. Дышъэӏуданэхэр адыгэ шӏыкӏэу ӏудэнэ тещыкӏэ ашӏыгъагъэхэмэ агъэунэфынэу къэт. Джырэкӏэ нафэр ӏуданэм дышъэ шъыпкъэ темышӏыхьагъагъэмэ ар кӏодыщтыгъэ, шъущтыгъэ. Археологхэм яушэтынхэр джыри илъэсныкъо кӏощтых, джыдэдэм дэгуакӏо гъэхъунэм янахь ӏушъхьаинэу итыр атӏы, пщы еоркъ лъэш ар икъэхалъэу шӏэныгъэлэжь купыр егупшысэ. Однозначно, что у этого объекта есть хозяин, то есть, ради которого все это насыпалось. Скорее всего, царь такой определенный, условно можем это назвать, этой поляны. Ну и в соответствии, конечно, будет большое количество впускных дополнительных погребений. Однозначно будут какие-то катакомбы, будут какие-то камеры, ходы, дворики. Ошъхьаиным ыкӏоц зэгъэфагъэу къычӏэкӏымэ ар зэӏухыгъэу къагъэнэщт, археологие саугъэтэу зекӏохэм арагъэлъэгъу зашӏыщт, чӏыопсым хэт зэӏухыгъэ музееу щытыщт. Тӏэшъу Светлан, Шэджэщ Азамат, Къэбархэр.